Oye, amigo mío, ¿qué pasa, papá? Aquí tranquilo sentado. Ay, Dios mío, solta pica o demasiado, papá. Oh, ¿qué tú estás haciendo aquí? Sentado, no hay más nada. Dame 100 pesos, tú no comes. Yo no estoy trabajando, ¿no? Ay, Dios mío, yo estaba bien, yo no tengo nada. Problema. Yo no trabajo, yo me debe mucho. Tú tienes dinero, papá. Que no tengo cuarto, ¿ves? Ay, Dios mío. Son haitianos se pasando aquí. Ay, no tiene haitianos pasando aquí. Ahora no ha pasado nadie, ¿no? Ok. Si un haitiano pasando aquí, tú sabes, tú no sabes mucho español, yo sabes un ching. Mira, si un haitiano se viene para acá, tú eres inmigración, tú vas a hablar con esa gente, tú vas a decir, hey, Moreno, tú tienes papel. Y él que no, tú vas a hablar duro con esa gente, tú vas a decir, pásame dinero, tú vas a coger 2,000 pesos, oíste, ya, mira, mo haitiano, un haitiano, tú aquí tú vas a romper los cuartos. Moreno, párate ahí. ¿Tú tienes papel? El chef la mande su quien ¿Tú papel. tienes papel? Ni pasaporte. Vai passar, vai ganhar isso. Ele dijo no tiene nada. Pues tú estás feo entonces. Ele diz consome, se vai ganhar papel, né? O AP é pelo cobre. Va a ganar eso mesmo. Va a ganar. A bem vai sim, né? Vem vai. Yo, por que só vai marchar com papel de tu mesmo? Va a ganar. Ele dijo no tiene pasaporte. Ele não tem passaporte, ele dijo. Ni cuarto. Diz que sugue l'argent. Non, si nou da mouni la, yon. 2,000 pour demander pour bailler, garçon. Ba yon bras mesi, ba yon l'argent mesi, seulement ça. Oui, non, mais c'est 100 pesos. ¿Qué es lo que no quiere? Mira, ele tem telefone. N'a pas téléphone non, ou pas un cop n'a pas téléphone non. Esse téléphone tá. Oi. Oi. Eu tenho dinheiro, papa. E ça est là, nègre. Ba konen ou e salye men? Ou e salye bas? Yo, dans pays blanc, oui, mais nous marcher bagay ça yo men. What the fuck de nan pays blanc? Sa li men li men moun ek fè mon bay ki mal la, depuis m'li men la, m'li men non. Ou ale? Yo, c'est parce que men yo, et parce que vous connaissez Dominicain pe haïtien dans bagay ça yo men, ça fait monsieur aller oui men. Ah, what the fuck de Dominicain? E ou monsieur te prend? O la mi ou, te manger monsieur. Ah ben dia connait, dia bay ça vague men bay ça vague. Vague non papa. Ou met dans la veille. Non, mon cher, bay ça vague, mon cher. Haïtien bay nous Ou met dans la veille ou men. Non, mon cher, mais ma bonne jacket sur moi, bay ça vague, mon cher. Ou met dans la veille, ou met dans la toute. Ah, ma bonne jacket sur moi, mon cher. À la toute zem. Mais mon cher. Ou met dans la toute. Mais mon cher. Fait nous respecter haïtien dans Saint-Domingue. Ja. Ou même haïtien, oui. Ja, bay ça yo, m'battant coup mettre là. Mon jacket là. De toute façon, si y a un haïtien, si y a des dominicains, bah sérieux m't'a quitter monsieur à la veille. Ja, ou pas faire ou bay ça vague, ou bay ça vague. Ou bay ça vague, ou mettre le sous. Ou mettre le sous. Parce que m't'a fait respecter haïtien dans ce domaine. Ah, OK, pas un problème non, bas. Ya. Ya, respect men. Eh bien, ya base. Ah ben OK, ba un show bas. Si. Quand côté manque mourir là monsieur. Les na wè nèg ça fait tout Haïti comme ça monsieur, nèg a tout venir avec bail, vendre vieux magie monsieur. Pardonnez-moi papa, bon tu m'pas faire bagay ça encore frère.